aravuga ngo muzabamenyera ku mbuto zabo. Ntabwo bizasaba ngo tubanze ngo twirukanke ikanisa turizunguruke ngo nitumara ngo tuvuge ngo riva kasha totalaba eni adonai ngumva ngo hano ngo harimo ngo abajura. Oya, ntibisaba kubanza kwerekwa, nukureba imbuto wera. Nimba mukeneye ariko mufatangwe n'uwa fake, niba mushaka ko mbategeka umva iya condition, muje mwiringira igicucu, muze nta kuja ku ruhande, mwiringira igicucu canje niba bitari by'ukuri. Kandi nimba muri kunzana ugwenyana rwa serera, umuriro uzave mu mwitonde mureba agasenyaguro kasababa aho. Nako twageza turimba kavuga ngo ninyi ni barua ya kusomwa na watu kwa matendo yenu na mwenendo wenu, mukalitii neno na muzae matunda mwe kielelezo kwa watu wa dunia. Ninyi ni barua ya kusomwa na watu kwa matendo yenu na na muzae matunda muwe kielelezo. Reka dusome ijambo ry'Imana mu butumwa bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo, ibice ni 7 umurongo wa 16. Turasoma twihuse tugere kwa 23. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo, ibice 7 umurongo wa 16 turageza kwa 23. Niba mwamaze kuhabona dusome mu izina rya Yesu. Bibiliya yavuze ngo muzabamenyera ku mbuto zabo. Mbese arabasoroma imizabibu ku mugenge cyangwa imbuto z'umutini ku gitovu? Nuko igiti cyiza cyose cyera imbuto nziza, ariko igiti kibi cyera imbuto mbi. Igiti cyiza ntikibasha kwera imbuto mbi, kandi n'igiti kibi ntikibasha kwera imbuto nziza. Igiti cyose kitera imbuto nziza kiracibwa kikajugunywa mu muriro. Nuko muzabamenyera ku mbuto zabo. 21. Umuntu wese umbwira ati mwami mwami, si uzinjira mu bwami bwo mu ijuru keretse ukora ibyo data wo mu ijuru ashaka. Benshi bazambaza kuri uwo munsi bati mwami mwami, ntitwahanuraga mu izina ryawe? Ntitwirukanaga abadayimoni mu izina ryawe? Ntitwakoraga ibitangaza byinshi mu izina ryawe? 23. Nibwo nzaberurira nti sinigeze kubamenya, nimumve imbere mwankozi z'ibibi bimwe. Amen. Mana turagushimiye, turashima izina ryawe ryera, tugushimiye ko uduhaye uyu mwanya mwiza ukongera kugaruka hano mu iteraniro. Tugirire neza rero kuko tugiye kuganira nawe, imitima yacu uyeze kugira ngo tubashe gusangira nawe kandi twishimiwe nawe. Ijambo ryawe ritugirire umumaro kandi rikora icyo wategetse ko rigomba gukora mu mitima yacu no mu buzima bwacu. Abagiye kumva natwe tugiye kuvuga, dusangira umugisha uvuye iwawe mu izina rya Yesu. Amen. Reka tuhangane rero na ruriya rushinge ndebe ko nza kurutanga kugera ku 9.
hariya ni kure, ntabwo wakwiruka ngo rugere hariya ntarahagera. Bwana Yesu asifiwe. Turishimye guterana hano. Amazina yanje nitwa Mwungura, ibindi mushumba yabivuze. Hariya muri Foursquare i Musanze niho tubarizwa, ariko dusengera ahantu hose basenga Imana. Amen. Turashima Imana mu by'ukuri ku cyizere mwatugiriye kugira ngo tubashe gusangira ibiryo by'ubugingo cyangwa by'umutima. Imana ibaha imigisha mushumba. Amen. Ibindi reka duse n'ababyirengagije, ntabwo tubitesheje agaciro, ariko kuko turi kumwe n'abandi bashitsi kandi nishimye kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Aba ngaba ni inshuti mu buryo bw'umwuka, tugirana ibihe byiza cyangwa twagiranye ibihe byiza. Nishimye n'ukuri mbabonye bofu, tumaze igihe kirekire tutabonana. Imana yo mu ijuru iguhe imigisha. Uyu mugabo munini w'ubwanwa bwinshi ni murumuna wanje. Nishimye kukubona hano duhuriye ahangaha. Duhurira handi mu makwe no mu rugo, ariko Imana ishimwe ko duhuriye naho. Hari abantu bari guseka ngo mvuze ko ari murumuna wanje. Muzamubwira se ngo ubukuru ni ubunini, ni imyaka. Twavuga imyaka hano twemba, ahubwo mwogira ngo ndise apana mukuru we. Hariho n'abandi bari abagabo twazanye. Imana yo mu ijuru ibaha imigisha. Harimo abandi nabo tubyaranye, n'abandi ni abavandimwe. Imana ibagirire neza. Turabakiriye mwese. Imana yo mu ijuru ibagirire neza. Amen. Twihute rero tuganire. Tugiye kuganira aya magambo twasomye. Iri jambo ryanjemo, mfata umwanzuro ndavuga ngo nzarivuga muri Kongo no mu Rwanda. Ubu nimva nzaja i Bugande, nkomeze no muri Kenya, kubera agaciro narihaye kandi naryumvanye. Bisa naho bitandukanye nuko tumeze abantu benshi muri iki gihe. Amen. Amen. Narihaye umutwe uvuga ngo agaciro k'umukristo nk'igiti cyera imbuto nziza. Haleluya. Amen. Kabisa. Ariko nakunze ibiti, nabitekerejeho nsomya aya magambo. Ndaruhanda numva nk'akababaro kanjemo. Ndavuga ngo iyaba byari bishobotse, sinogejeje mu kwa 12 ntarasenga amasengesho menshi kugira ngo Imana impindure igiti. Kuri abari abasetse bashobora kuba babyumvise nyine. Abandi baracari ko bibasuye uyu mugabo azaba igiti kugira se ngo bamwubakishe, bamucanishe, azagire gutereka. Mbabwira ukuntu ibiti nasanze ari bikristo, hari bikiranutsi, ari ibyubahama kuturusha kandi. Amen. Ndavuga amagambo akomeye kandi mu bwitonzi za haleluya nkeya. Evangeliste Chirumbaraza kuzitanga utange n'izanje. Ndavuga nkeya ariko ndavuga amagambo akomeye. Amen. Amen. Naratangaye nsomye aya magambo. Tureke amateka kuko na amateka n'ubundi. Tuje mu buzima bwacu bwa none. Bibiliya yavuze ngo muzabamenyera ku mbuto zabo. N'abahanuzi b'ibinyoma
yaravuze, kuko yaravuze ngo haruguru ku murongo uhereye ku murongo wa 13 Bibiliya iravuga ngo munyure mu irembo rifunganye kuko irembo rigari rinyuramwo abantu baja kurimbuka, ariko irifunganye ni iriganisha abantu mu bugingo. Amen. Aravuga ngo mwirinde abahanuzi b'ibinyoma, abaheza sinyali cyangwa se ikimenyetso nka kwa kundi mu gitondo batubwiye kizaberekana. Ntimureba abakristu twebwe batari nk'aya madini ngiye kubabwira, nta kimenyetso tugira kituranga, kandi bihari muri Bibiliya byagombye kuturanga, ariko ntiwasohoka ngo umenye kudutandukanya. Abantu usohoka hano hanze ukareba ugahita umumenya ni abayisilamu, abakatolike barabyambarira barabigendera. Wagera ku badive, jewe nigeze gutira umuntu ipasi arayinyima ku isabato yiriwe mu nzu, bashiki banje bamutira ibase ngo bakarabiremo arayibima. Naho twebwe ngira ngo hari n'abaza biba ku cyumweru. Ngo amare aravuga ngo muzabamenyera ku mbuto zabo. Ntabwo bizasaba ngo tubanze ngo twirukanke ikanisa turizunguruke ngo nitumara ngo tuvuge ngo riva kasha totalaba eni adonai ngumva ngo hano ngo harimo ngo abajura. Oya, si ntibisaba kubanza kwerekwa, nukureba imbuto wera bagahita bakumenya uwuriwe. Reka rero umanuke mbabwire ico nakundiye ibiti. Bibiliya yavuze ngo igiti cyiza cyose cyera imbuto nziza. Igitoki, hari umuntu utazi igitoki? Igitoki nubwo wagitera warangiza ukagenda ugafata ibishimbo ukabikaranga n'amamesa cyangwe n'ubuto cyangwe na sinza ndi mavuta yo guteka, sinatinze mu gikoni, ukabikaranga neza, warangiza ukaza ukabifumbiza cya gitoki, ukazana n'ubuki kugira ngo gishishe neza ukagisiga hirya yandi mafumbire yose wakora ushaka ko cera nk'ibishimbo, ukazana ibyumye n'ibitonore, ukazana ibyo gushingirira na bya bindi bitari byo gushingirira byose ukabifumbiza igitoki, warangiza ukagipfukama imbere ukavuga ngo umva wagitokiwe mu izina ry'Uwiteka, ukigira n'umuhanuzi ukagihanurira, ndategetse ngo mu izina rya Yesu zera ibishimbo. Igitoki habe n'ubwoko wo kiroga ibishimbo ntico byera. Haleluya. Ubwo hasigaye izindi nka zibiri ngere ku 9. Ntibishoboka, nta biti by'ibibura bwenge nari nabona biteye gutyo, ntabyo. Igiti cyiza cyose kizacera imbuto nziza. Abantu rero batakuriye iriya ruguru kare mushumba yahavuze, ndishima nasetse nkazanja kuva ku ntebe. Muzi ibitobogo badi mwebwe batoye? Ibitobogo nimbari bitabogwa nimbari bitobogwa sinzi uko babyita. Ni imbuto ziba mu gihuru zizashaka kumera nk'ibitoryi. Nubwo watera igitoryi ukagenda ukagishiraho ibiheko byo mu Bushinwa n'iby'ikibungo n'ibyo muri Tanzania n'ibyi Burundi, ukaza ukakiroga ngo uzere ibitobogo, tico kwemerera. Igitogi se ni igipfu cera ibitoryi. Nta hantu ndasanga igitogi ceza ibijumba cyangwa
ibirayi nkeretse ari iwanyu ariko nje waho nakuriye bahinga kandi naratangaye habe n'inziza ntiwatera igiti cy'ibinyomoro reka mvugega n'ibyo muzi mwagize ngo amadeseri mutazi no kubihinga mubigura gusa ukagenda ukazana igiti cy'ikinyomoro ukagitera ukakibembereza ngo nabuze iyindi mbuto nonega wakinyomoro maze imyaka myinshi ntajya ibigori uzambabarire mu izina ry'Uwiteka Imana yaremye ibigori uzanyerera ibigori uyu mwaka abana barabikeneye ticobyera worinda ukoboka amavi uhaba ugisengera ngo kizere ibigori Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mureke mbabwire igitangaza rero. Ni ico nico cyatumye natekereje ku biti ndabikunda numva nofata nk'isengesho ryo gusenga ngo Mana singapfe ntabaye igiti. Gukiranuka kwanje kwa nyuma nzaba igiti. Ngukomeze kuzageza bancanye bakangira amakara cyangwa bakanyubakisha. Haleluya. Noneho haravuga ngo n'igiti kibi naco cera imbuto mbi ariko twebwe abakristo ariko mwumva iryo zina gusa ukuntu ari ryiza noneho ongeraho abaririmbyi abayumbe ababwiriza butumwa abapasteri bakinamama ama worship team na yandi sinzi nimba ari online team nimba ari kisinzi ko bayise ni light ni line sinabyumvise neza sinzi korari za hano ko zitwa urumva twamara ntitwere nkabya bindi twitwabyo twebwe tukera ibindi ni nkuko wosanga umugore w'umuzungu n'umugabo w'umuzungu beze babsaye umuhungu cyangwa umukobwa w'igikara abazungu ntibovuga ngo bacanye inyuma ibiti nabyo nabigaye ibintu bimwe ntimureba nk'utu turi aha ngaha sinziga ibyo uko Imana yabiremye sinkatwe hakukutu natwo twarasobaganyije twagombye kugira uturabo tw'icyatsi kibisi uku twagize utw'imituku itwo gute keretse nimba gafite nako akagabo k'agatuku ariko kuriya konti kasobaganyije nako kameze nk'abamwe bo muri twe ariko ubwo nyine nukugira ngo bupendeze ariko twebwe kuba umukristo wa marukera imbuto mbi niko gupendeza se wagize amabara menshi niko kwiza nico rero kizaza kikutwereka tuzoza tukumenyera ku mbuto wera Ekanze nihute ndaza kubigarukaho nyuma mbabwira mate aya ngaya si meza mbabwiye ndababwira yandi hano hepfo ndi gusoza kandi ngiye no gusoza hanyuma ariko naratangaye mureke mbabwira akantu kamwe gasana koroshe cyangwa tubiri umugabo umwe yarampamagaye bari bamaze kudusengera ku nshingano zimwe bari baduhaye iriya hakujya noneho ngo mare nja kwifotoza mfunga ikoti guke yamampamagara ari muri Kenya evangelist muri urebe kuri Goma no muri Kenya bimwanga munda abura amahoro aranyandikira kandi amaze nk'imyaka nk'itatu tutandikirana ngo ibyo bintu ngo tugasubire kubikora ngo ni ibyiriye iwacu ndamubwira ngo Imana ishimwe kuvuze ko ari ibyiwanyu njewe si ibyiwacu kubera iki ngo ibi ngibi ngo singasu ngo none ushaka iki ngo mba nafunze ngo ubuto bumwe ngo ubundi nkabufungura aho iki uyu numusinzi wateye abiri agashiraho n'intoboro zayo cyangwa n'umusazi nimpumyi se njewe ngira nirindi rigira 5 nzanyafunga kuva hano kugera ndamubwira ngo ibyo ni ibyiwanyu ndamubwira ngo nuko muza mutangira ubuyobe mu gihugu mukacangiriza no mwitorero mukabyangiriza
ndamubaza ngo ese byavuye ngo nuko nguko ngo ni uwega ngo na mahame yawe sawa nawe ukomeza yawe none se ndagendera ku ariko ikisi gitangaza ngonza mfunga ngo ubuto bumwe ubundi busigare buhebugira gute jewe nzanya funga yose nimba ari giturage ndagikomeje kuzageza ijya rimwe ijya ubuto bumwe ntiribaho none najyo nzafunga biri kandi rifite bumwe nuko n'ibintu turi mu kubicurika mu ikanisa icyakabiri mureke mbabaza nimumara gusekaga munategere neza iyo utatanze icacumi biza bikurya nk'umuntu warwanye cyangwa wibye cyangwa wasambanye none iyo niyo mbuto abakristo bera kuciba ariko kubera ko ndi umushitsi yaba nari mbisatuye nanone nyine ejo mukanye tukigendera nabacirumba ntabataza bagitanga muno ngo bazamura amaboko mukanya babasengera mureke kwera izo ndivu muri mizabibu ngahoga uziko mwe mwese muza mugitanga reka tureke abashitsi bo ntitwobabaza niri iwabo tuzobabariza iwabo nabo twahageze hano ni nkaho muza mugitanga mwese nubwoba mperuka gufata umwanya kandi ndacakomeje ko ndasabira kino kintu nibindi hamwe si cyo cyonyine nibindi jewe naravuze ngo inzamva mu mujyi umuntu antumye akambwira ngo ihute genda ungirire gutya yampeza amafaranga 1000 nkayakuraho 100 nashaka ngatega ahasigaye nkahagenda n'amaguru ejo bundi mpishurirwa kandi kantu timuza mubona kujya abantu bagera mu rugo agakubita nk'umwana nk'igihumbi cyangwa 2 ngo babagurire biswi nzanyamanya baka hari umwana wajya y'ibihumbi 2 kagenda ngakuraho 200 nkayatanga y'icacumi ayandi nkagenda nkabaguriraho ntibozima nanje gana mama wabo tugasangira nje sinje bagiye ku isoko mfite abana batoya batarabasha kugera ku isoko nkabagurira tugasangira muzamucibira ikinicanye harabuza umva wabuza amahoro utagitanze ubwo mukehe mu bitekerezaho reka niruke ngere ku 8 abaririmbyi twaganiriye ku wa 3 umwanzuro w'ico ndi kubigira vuba ngo soze nta kintu kibi rero kandi mwebwe nimushake mwumve mukomereje ahandi twari tugeze umuntu wakuze mu buryo bw'umwuka ntabwo watera igiti ngo kimara imyaka 3 kitera ngo numara ureke kugitwika ngo bakigira amakara cyangwa nanone ugikureho nimba kidakora amakara cyangwa imbaho nta kindi wo gikoresha ticoguma gutera umwanda mu rugo keretse ari cyo kugama mu izuba ariko ari kiribwa sinotera igiti ngo nikigira imyaka 3 cari cyo kwerera umwaka umwe ngo nsubire nkomeze nkirekere mu rugo iyo mizise yoja kunsaturira inzu nta kintu rero kibi nk'umuntu wakuze mu buryo bw'umwuka yamara ntagira imbuto yera nta kintu kibi nko kwitwa izina ryiza nk'aya tugira twamara akaba adasa n'ibikorwa byacu nubwo twaba turi kuvuga ko turi kuja hehe kwera imbuto mbi uri mwiza ibiti bikaturusha gukiranuka turusha
kwera neza ariko nakunze ibiti ese bukuru yagiye ngaho nihagira undi dusomera agira nze gusoza 9 sindigeza uko nashoje keretse nyine ibindi bize bigera ku 9 ariko ibisigaye ko ndabona bitagera ku 9 abacamanza ibice 9 umurongo wa 8 uhabona ahita soma vuba dusome Abacamanza 9 umurongo wa 8 kera ibiti byari bigiye kwiyimikamo umwami buhagaze kugira ngo abantu badasigara mu rujijo. Uyu ni umugani Yotamu yaraciriye abantu b'i Shekemu igihe umugabo umwe ngo ni Abimeleki yari amaze kwica nese bagera kuri 70. Uyu mugabo wenyine abari urokoka kuko yari yihishe ngo bamubwira amakuru y'ibyo abandi bakorewe. Arirukanka arazamuka ku musozi abacira uyu mugani arababwira ngo yemwe bantu b'i Shekemu nimunyumve kandi n'Imana ibumve. Arababwira ngo kera ibiti byari bigiye kwiyimikamo umwami. Ibiti biravuga ngo sitwe tuzahorana kajagari, bagiye gutema ibyo bashaka kubazamo imbaho baze bitemera uko bashaka, abagiye gucana amakara baze bateme. Igihuha nikiza kibitwara iyo gishaka, iyo kibirushirije imbaraga niyo bije. Noneho biravuga ati aka kajagari ko guhora dutemagurwa, abashaka imbaho abashaka kugira hagarara usome, aba ari twe tuzabaho tudafite umuntu utugenga utuburanira. Biravuga ngo tugomba kwiyimikamo umwami. Hanyuma bigenda gute? Kera ibiti byari bigiyemo kwiyimikamo umwami, aho ngo bimare byinginga igiti cy'umwelayo, biraza byinginga umwelayo biti, biraza kumwelayo ati wa mwelayo we watwemerera ko akajagari kabatuhohotera tuzira uko twaremwe, ngo nuko turi intusi, ngo batugira amakara batubaza imbaho uko nitwebwe gusa ntibo baza n'ibindi nabyo ngo biza bikorwa umurimo. Waza ukadutegeka ko uri umuntu mwiza tukuzi. Aho ariko umwelayo urabibaza uti, umwelayo wihagaraho urabibaza ngo mbese narekeshwa amavuta yanje, ariko ndekeshwa amavuta yanje akoresha ibyo kubaha, akoreshwa ibyo kubaha Imana n'abantu nakuja no kuja ndakwicaza hano harimo abasunganira no kuja mpungabanira hirya no hino hejuru y'ibiti. Soma icya kabiri ndabisobanura mu maze ibiti byinginga umutini ibiti biravuga ati uyu muti paratunaniye, tugende tubwire umutini. Byinginga umutini ati ngwino udutegeke. Wa mutini we watubabarira ukaza ukadutege. Ariko uza abantu kugenda bashaka umuyobozi akanga ngo yenti dushaka gutegeka. Kandi turimo ba mupenda cheo, abantu bakiriye umwuka wa mupenda cheo bakunda ibyubahiro. Bene abo ngabo ahubwo bazabirwa ntiyogera naho bamubwira ngo ayobore. Ni ugutera akavuyo muri korari cyangwa mu rusengero kugira ngo azobone umwanya. Aho ariko umutini urabibaza, umutini nawe urabibwira ngo mbese narekeshwa uburyohe bwa inzira ntibwira umugenzi bavandi, nubwo duhuriye ku biti twese, ariko ni mwe mutambutse. Ntabwo narekeshwa iki, sinarekeshwa uburyohe bwanje n'imbuto zanje nziza, no kuja mpungabanira n'iminsi yose kuja mpungabanira hirya hino hejuru yanyu ibiti narabamenye. Aho maze ibiti byinginga umuzabibu biti, ibiti biraza byinginga umuzabibu, ngwino dutegeke. Waza ukadutegeka. Umuzabibu urabibaza uti, aho mbese narekeshwa vino yanje inezeza Imana, zarekeshwe vino yanje inezeza Imana n'abantu, no kuja mpungabanira hirya no hino hejuru yanyu ibiti, ngo bimare byinginga iki?
ibiti byose bihera ko byinginga umufatangwe biraza kandi birakorana byose bivuze taba batipe. Sinzi ko ari ubwoko bumwe natwe. Ibi binyago bishobora kuba none ari bikirisitu. Aho umufatangwe nibo duhuje. Aho biraza ngo byinginga umufatangwe. Wewe ko tubona ufite ibiburi byinshi usa n'uwo kunda ubuyobozi, twemerera ukadutegeka. Komeza. umufatangwe usubiza ibiti uti umufatangwe we umva uko wabibwiye. ubwo mushaka kunyimika ngo mbe umwami Nimba mukeneye ko ariko uyu mufatangwe ni uwa fake. Niba mushaka ko mbategeka, umva iya condition. muje mwiringira igicucu Muze nta kuja ku ruhande, mwiringira igicucu canje. niba bitari iby'ukuri Kandi nimba muri kunzana ugwenyana rwa serera, umuriro uzave mu mwitonde mureba agasenyaguro kasababa. Aho umuriro uzave mu mufatangwe umareho imyerezi y'Ilebanoni. Urakoze, nushaka ube wicarije. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amateka y'ibiti turayumvise, tuyagarure sasa mu yacu. Mwabaririmbyi, reka rimwe mperaho nanje ndumuririmbyi. Muzamwera imbuto z'uburirimbyi zakweri kwe. Oya si kwa kundi mwari mwirutse ahangaha mukaza muca mukazunguruka hariya mugabo biriya ntawe bizonanira. Tuhagurutse abakaka boca bo kwiruka hano habe nubwo boza bagenda gutya, ariko bo kwiruka. Hari ikintu nshaka gutibukaho hano. Muzarekeshwa indirimbo zanyu no kuja muhungabanira hirya no hino hejuru y'abatari n'abaririmbyi, tube turetse abakristo. Iriya hirya uzuja uzobona bisa no kuririmba. Urekeshwa indirimbo zawe zinezeza Imana n'abantu no kuja uhungabanira hirya no hino hejuru y'abatubaha Imana. Ubwo tubigire shene. Namwe mwabanyamasengesho, namwe mwabakristo, namwe natwe twese mwababwiriza butumwa. Ubu butumwa bwacu burasa n'imbuto twera. Amen. Mureke mbabwire ibintu bigera kuri bitatu nakundiye ibiti hanyuma nsoze. Icyambere, kirasa n'ibintu twagiye twiyubakamo ariko by'impamvu z'insinda rubanza zo kwiburanira kugira gusa ngo ubone n'intambwe yakangahe mu ntambwe zo gusubira inyuma. Yaravuze ngo babagenzurira kugira ngo babone inenge yababera urwitwazo rwo kureka kubaha Imana. Ngo nukuri ngo ese ngo duterana ngo kuwa kabiri hari abamama mu gitondo twasanze ngira ngo bamaze umwaka badaterana mu kabiri. Uko bafite impamvu n'abandi ngo duterana kuwa kabiri no kuwa kane duterane mu masengesho, uwo mwanya twawubona. Ngo erega ubukristo si ukugera mu ikanisa. None niriye hanze twariziye mwiki hano se ni muri studio ho kwifotoreza. No bakazanaga impamvu ivuga ngo ubukristo ni mu mutima. None se uzi ngo ugiye kugira ngo wige imbwa kuyisatura ngo bayirebe mu mutima basamure barebe ko ari imbwa, singira ngo iyo kari kwiruka gutya gusa ukabonye ntabwo wayita inkoko. N'imbwa iragaragara gutya ntiwayitiranya n'inka. Imbuto twera ntabwo zerera imbere. Oya icoco uzagikure mu nzira sico. Imbuto twera zerera inyuma abantu bakazibona. Sisi ni barua ya kusomwa na watu wote. Iyo mubivuze cyane se mutinye ko tubasoma, muhumure nti tubasoma. Kaniri imbere y'abakecuru basi iya nyirabananiye nta repetition twakoranye.
hari akandi twageza turirimba kera hanje gapana haba mushumba ndimushe ko ari we washikije nyina waje Cirumba. Hari ako twageza turirimba kavuga ngo ninyi ni barua ya kusomwa na watu kwa matendo yenu na mwenendo wenu, mukalitii neno na muzae matunda, muwe kielelezo kwa watu wa dunia. Ninyi ni barua ya kusomwa na watu kwa matendo yenu na mwenendo wenu, mukalitii na muzae matunda, muwe kielelezo watu wa dunia. Za haleluya zaranyisha ariko naza numva no yikubita nashanki kubita hasi. Amen. Amen. None ko muragira ngo ubudasa bwari kuba hagati yacu n'abisi niki? Nukubabera icitegererezo kubera imbuto tuberera babona. Haleluya. Haleluya. Icya kabiri, igiti ntabwo ari cyo kirya imbuto ce. Amen. Ha igiti nico se kirya. Mwari mwabona igiti cy'avoka kiri kurya amavoka? Singira ngo nitwe tuyavovora. None uzuhaha umupfuko w'ifu ukawurya ukagushiriramo nka serumu. Hariko ikisi gitangaza. Serumu nizo bataza basangira. Ugahaha umuceri, ifu, amakara n'amavuta byose bishirire mu ayo. Ariko none niko none muzamweriki nibiki bindi muzamukora? Ukagenda ukambara nk'ikigori. Nararahiye sinzambara ibirato 10, sinzambara amashati 10, sinzambara amakoti 10. Nigiye kimwe muzozo mona nje nazanya dasa nzanya tanga bwaca nkabona umuntarari nkubise na mara kuri tanga bwaca umuntu akamampirindi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Imbuto wera nizihe? Baje kugusoroma imbuto n'ubundi ko atari wowe ugomba kuzirya. Uzuzera zamara ugasubira ukazijya wenyine gute? None uko igiti ndikiko igiti kizajama gihagarara gutya umujugujugu mu mutwe kikama kiguma aho ngaho tikirakare ngo cume zibura. Haho kugira ngo kiza gikomereka mu gitondo ni mugoro. Ubwana bwo butazi gusaba buhengera abantu bagiye kama gafata umujugujugu gakubite mu mapera y'abandi hasi, ayeze nateze yose bahungumurire hasi. None wowe imbuto we ukazivovora ukazirya ukarya izo wera ukarya n'iz'abandi. Sawa katube tureke aho ngaho. Nari mvuze bitatu. Icya gatatu, igiti ntabwo gikundirwa izina. Igiti gikundirwa imbuto. Ibi byarekaramye mwumvise byaravuze ko ari umwerayo. Cyavuze umwerayo. Umutini wavuze ngo ewe aberayo ntabwo tukunda kuba mu bijigi, nimugende muzigwaneho. Niko byavuze. Cyari ko kivuga imbuto zinezeza Imana n'abantu. Takavuyo ko kubanza kureka kuzera ngo baje kubatema ngo niruke ngo ngiye kuburana ariko ibiti by'abandi mu biziziki. Mwagiye mwitonda mukavugana n'umukuru wabyo. Hapana, nugutemagura gusa. Igiti gikundirwa imbuto ntabwo gikundirwa izina. Iyaba byaribyo ariko ibishasha ni byiza. Ariko usanga igishasha bimwe biba bimeze
ibijojwe ni ibintu bimwe uzusanga ntiwocubakisha. Hari inzu mwari mwabona bubakisha ibishasha muri ziya mushumba yari kwavuga, ni imisharashara, ni ibihe bindi biti byari bigororotse. Wageze ugenda ukareba igiti cyiza, uko ni igihe cyo kubaka. Ariko kubyera imbuto, avoka buriya ntituyikundira ko ifite akazina gasa n'akabacamanza ngo avoka cyangwa avocado. Oya, tuyikundira ko iyo uyisatuye ihiye ukayivanga n'umuceri, ni ukurya ntumenye urubyaro ufite uko rungana. Urumva bavandi? Nico dukundira ibiti. Ntitubikundira ko ari amakaratusi, ntitubikundira ko none ukuzugira ngo tuzogukundira kuri uri umuririmbyi. Si ico, ni imbuto z'uburirimbyi. Mureke mbabwire indwara twarwaye. Uwo dukubitiraho kristometre akantu kadupima ubukristo ngo barebe imbuto twera, bakagakubita ngaha kanditseho amatende, ntaho basha kwinjiramo. Ariko rero guhamagara ngo manuka hano bakagukureho ugira agashusho keza, uzoza ugenda mu bandi ukeye, abantu bakubone, babone ishusho y'Imana. Kuko Imana umuntu akamayunama gutya nkaho yarangije gukiranuka, asigaye kurindira ko Yesu aza bakajana. Kandi yaraboze umutima wuzuye ingesi n'ubucafu. Uko twabwira abantu ngo nibaze hano mushumba we nko barambikaho ibiganza, muza mutangisha 10 neza, nuhaha ushire n'abandi, ni ugura imyenda ugurire n'abandi. Nta myenda yawe yanditse mu ijuru n'ibijyo, iyo wahaye abandi niyo yanditse. Nibyo wagaburiye abandi, pa nibyo habe nubwo wojya ukaruha ugapfuha ujya. Ntabwo Imana yo byandika ngo yishwe no kujya cyane. Batemarigwe se bagiye mu ijuru banditse mu yihe zaburi cyangwa mu yihe njiri? Ariko twahamagara ngo abarwaye, umuntu yokeka ni ndagira ngo nahamuriye muri 2020 akaza ngo bahamusengere. Ariko aho hari mu kukujya iminsi yose ukabura n'ibyishimo, ukanga kuhivuza. Mushungwe nusenge mwibanga tiboza, bimwe tumaze kubimenya. Imana yo mu ijuru ibahe imigisha. Amen.